Ingkora truck ang deng karbi lame na may tirika mamay, lapen samcho mamay at tumangbong may kang ni. Waisong Boys Hostel, Rasinja Girls Hostel, lapen Serdihun Girls Hostel along Langmi Kaduri aputa case ipin CM apan pin por alok kapajir. Di Mahasaw Diong Bralong Greater Nagalima Pan Kekroy Kriang Tek Kachipaklan. Kardom Kadiswe na birda tan manili thare chesong tero na birda tan pen RJ Thang. Kevangji surihini ra trainer cap aningkan arkoya chiklo ni pai trainer cap pen inkorai si an ni plia parman don surya klam hanjang nang solong ningkan sek karbi lamet mai kapaman pon japan pai kuni ni pai inkorai si arni analo porpai gracia porpen inkora trok ang ding tirikam karbi lamet mai asai hemalong rongpaklar asan chom amaya tumpen mai kang ni long kiti mung pen mai kachari pon mai long mai ke pa lam the bida terang pen si jai pon lon san chom amai kang ni amai along KLE hanjang lang soro amai pu ben sing timung iam barim rajendro rong pi lapen pinang anatum chitong dun pen rong paklar asan chom atum kachingwai along RD pidun kachingwai RD ke pipon ke kewangji arkoi achiklo ni pai trainer kepen ni pai inkoresi arni an karbi lamet mai katalon pon boma hot hanjang lang so angkang koson pensi rong rob chepaklar 8 pen kido kitak nang jima arong tin arong along ta pu chithan chepari pon karbi locharlia songmate kese dipu branch pen paikoni ni pai inkoresi arni dipu golf college along kido waisong boys hostel rasinja girls hostel lapen serdihun girls hostel aputhak karbi angno hotel mes council CM apan pinpor alo pajersi hostel along me lang averside kawe aputhak pachini Dipu Government College along Lokacharle Baha Home Thom do like Waisong Boys Hostel, Rasinja Girls Hostel, Lapen Serdihun Girls Hostel, Non La Home Thom Hostel along Langmi Kangdit Mate Palong Table Chair Penching Lok Asonson Kinang Soda Hormu Hino Etlo Waisong Boys Hostel along Mali Karko Karpek Anghoy Lapen Ajoketon Avoring Anghoy Kapapleng Playajok Hostel along Kadure do Koklo Home Thom Hostel along ta Barpi Barso Kachitia Dim Anta Hino Etlo Hostel Home Thom along Kisung Prabjin Pen Pachu Nangji Pusi CM Tuliramrong Hangapan KSA Pen Kahang Padu Tumdak Karbilo Charlie Asong, the Food District Committee, Ahim Pen, Chapatir Piponsi Ladak, Waisong Boys Hostel, Rasinja Girls Hostel, and Serdihun Girls Hostel, like a Tom Tame, the Fu Government College, Arlu Kido Hostel, the Silaso Hostel on Ninkan Cop and a Prang Pen, so says Ladak, Pinangana problems do. Ada problems when Tumdak mentioned Pono Ladak Kijuna Lang, permanent Caribbean Chinglok, Mirihing Kimi Pen Chinglok Ladak, Kiduket Hagje Pan, Apalong Ben Ponon. A table chair pen ponon dressing style manon kapek buthak pensi tuntini adak tulram rong hang sir akihaya pensi tum memorandum isi panong lo Sudan unity long live Sudan unity long live Di Mahasaw Diong Bra along ta paikuni ni pai inkoresi arni Greater Nagalima Pan Kachikroy Kriang Tek Kachepaklang Japan Cherok Tok Arat Hemar Lopen Hong Nang Bar Rinti Pusi Keroni Penituma Perangke Kat News along an Birta Nang Pale Greater Nagalim Framework aputhak Radapan Pachini nang jipok kemang pen paikuni ni paing korai siarni Di Mahasaw District Diongbra along ta armu chejeng po Di Mahasaw Student Union Diongbra Gaongbura Association pen chenglok Di Mahasaw hampang songotum chepeng pen haflong tinyali pen Diongbra SDO asai hem an armu chejeng padusi Di Mahasaw along le echeta Nagalim apan parlo Long lipu kamke pen Prime Minister apan panongsi Diongbra thana otsi apan songja tum pinpor lo pajir kota ase itu kota jani pelai moi Di Mahasaw jiman nagorik citizen eta duku hoise je amar konchal nokori pelai hiate bitore gupto hisabe ibnak decision loy tenarele moi bole monor eta duku hoise ar hitu kota tu सरकारर जनाबले মই Diongbra Subdivisional Asaihem ISDO Pansi Pinporaluk KPG Alamdo Seta SDO Bang Kavyajok Osia Reading Si Songja Tum Pinporaluk Pidanglo Meghalaya West Jayante Hills Pen West Karbeng Long Kachihoy Lok
longle philang alam ki kangtur jia phan Khandulia hawar kido achumang atum joy pen Meghalaya pen scheme kiding thapasai keklang bom angbong halapu Khanduli ang nampen Karbi Anglong arting hawar adak PWD asai campaign towar kachipaklo jia phan Mangponlum Meghalaya longri arlo kalipin ang bongta mithang state pupen ajok mithang hawar kalipin ang bongta kachingthura saimo kedeng kangton te sonsi thekponlong Khandulia hawar pen PWD atwar joy pen nangki hot asai deng bomsi arting arong kapachiklo ponchi yahut ahoy aradatum khamke asai pen sai jokje pangtonlo pinpur mekedam teng surihinira kretroga ningkan Arkoi ni pai inkorener kep arni pen bangso tuwar puthak Meghalaya pen Assam longri hini district administrative amparta PWD asai khiatum haladak keklempom pamdikar aroyalong chiphaponlon Jayantia Hills Jowai North Division atum haladak pamdikar aroya matsi pupuangbong kaching kichingwai padolo halaso arni pen Karbi Anglong anat pen ningkan pharok pressure kebra trokebra phopen trokebra troka ningkan ahoy kachiplak met viaduct pen Meghalaya nat pen kewang border magistrate amparta PWD saikhia tumaphan paklangpon la sopen api halapu sai nangke klempom kapangching site sama arlo umplung pa dimalong an abitung palisi penanga por kachingki kachethan asai deng ponlo bonta pupu ahoy aputa kachingki kachethan halaso arni kapapleng Ponun ideta jok West Jayantia Hills District pen Karbi Anglong Deputy Commissioner atumaphan chethandam thurep sinang pusi chingwai pon lasong bong pen non arting arong man arai pamdikaru alangroy RCC dolong kikim pon thujia phan Meghalaya asor langroy long an boha nangkachikim thuke manghume me alam lupu si ahoy ke do cherok tok aradatum pen pangdak pon Paikuni ni pai inkoraisi arni pirthia dang pialong World Television Day along pache tondun si Karbi Youth Organization KYO atumpen chepatir pipon si Cat News Channel along klembang pubang pia tumapan amana ping pen karchu padupon pirthia adang pialong World Television Day arni katalon ponason si Karbi Youth Organization hin pen Cat News Channel sai hemalong chingrum pen World Television Day arnia puthak mai padupon labang so katalon pon amai long KYO pachathang chunbang alon terang pen japon si Cat News Channel kembang phubang phiatumaphan Karbia pohopen archupon Lapuson KYO asong atum chirok tok pen kemathapon lapen kiklem kedam thegapot Cat News Channel hin pen Karbi News Editor Pradip Tisoy hin pen kachurwa lam the pajirdun United Nations Generation Bill 1996 and income 51 bank Nation 5 masuk parai ko oh television ni paman pon nani ku masuk ke hopon pen nani tu masuk ke matha pon pen itu mangetini thuendo nasoni pini manela ho peda ba sabe ta ke long pen chini no wo television day pudo you see ke wo television day pu ke hopon ya ni hade per the bena tu koi bunde wo television day ke lagi rich people day the ke du dia tum ke television lang bang awi tetapi ni ani teglong lo mass media na kang tang nai lo media ke na hot ta television do adon tin na do di non itu buat program na kuno na pene itu no try mobile lo mana do na do like television aja ni segitu ini kan ke media hin ke prap nai non na jang si ko pene sonda lam kido ba meeting do posita ili tu mono ke paprang nai lo ke pakla Asal pun hang ngitung hana ming kopolo.
แต่มาทาดำได้เป็นอะไรเพราะมาทาทุเทกับพวกมันตัวมาชู Labang so mai long kewa ewa long klem bang phua jan rongpi nong e rongpi la pen ULDC asong pen Mongol Singh timong atum nang chetong dun Bini Kat News 7 Abirta Bangkela Pansikang Ton Poneglo Lai Bom Ta Kat News Channel Dumi Thakme Kurwan 2